روزو روزگارتان بخیر باشد. تماشاگران عزیز، گزارش مستقیم ما است از ورزشگاه تالکو آرنا شهر ترسونزاده از بازی میان منتخب‌های ازبکستان و تاجیکستان در چمپیونات کافا میان منتخب‌های تا 20 ساله. امروز منتخب‌های تا 20 ساله ازبکستان و منتخب تا 18 ساله تاجیکستان برای جای سوم با هم دیگر بازی میکنند و می‌بینیم که یا ازبکستان یا تاجیکستان کدام با مقام سوم در مسابقه چمپیونات کافا 2025 میان منتخب‌های تا 20 ساله نویل میشوند که الکی چند لحظه پیش در همین ورزشگاه بازی برای موقع پنجم و ششم برگزار شد که آنجا دسته ترکمنستان با حساب 4-2 افغانستان را شکست داد و مقام پنجم را صاحب گردید. افغانستان مقام ششم را کسب کرد و مکنون امروز برای جای سوم ازبکستان و تاجیکستان بازی میکنند. بعداً پگاه فینال مسابقه برگزار میگردد که آنجا دسته‌های ایران و قرقیزستان بازی خواهند کرد که بازی این دسته در ورزشگاه مرکزی شهری ایسور برگزار میگردد. حالا بیاید بازیگران منتخب‌های ازبکستان و تاجیکستان را یک جای استقبال میگیریم که عضو ورزشگاه تالکو آرنا میگردند و بعداً پس از به میدان برآمدن بازیگران سرود ملی هر دو کشور را گوش میکنیم و باز گزارش مستقیم خویش را از بازی میان منتخب‌های ازبکستان و تاجیکستان ادامه میدیم. حالا باشد با سرود ملی کشورها گوش میاندازیم. Ladies and gentlemen, please stand if you are able to for the national anthem of Uzbekistan. Xonimon va jonobon, qo'yishlardan az joy barxajat, surudi milliy Uzbekiston salom etadi. تماشاگران عزیز، گزارش مستقیم خویش رو از ورزشگاه تالکو آرنا شهر ترسونزاده از بازی برای جای سوم چمپیونات کافا 2025 میان منتخب‌های تا 20 ساله ادامه میدیم و حالا بازیگران منتخب تا 20 ساله ازبکستان و بازیگران تا 18 ساله تاجیکستان برای
нишонои биринҷи чемпионати кафа мубориза хоҳанд бурд ва мебинем ки ё ӯзбекистон ё тоҷикистон кадоме аз ин дастаҳо имрӯз мақоми сеюмро касб хоҳанд кард. албатта бози 90 дақиқа идома мекунад ва агар дар давоми 90 дақиқа ғолиб муайян нагардад, пас мо шуморо бидуни вақти иловагӣ силсила зарбаҳои 11 метра интизор аст ки он ҷо ғолиб муайян карда мешавад. ҳоло ҳайати ӯзбекистон рӯи экранҳои мо шумо пайдо мешавад ки дар идома ман ҳам оиди ҳайати ӯзбекистон, ҳам оиди ҳайати тоҷикистон ба шумо хоҳам гуфт. ва ҳоло бошад биёед ба ду бозие ки ин ду даста дар марҳилаи гурӯҳӣ нишон доданд бо натиҷаи онҳо шуморо ошно созем. дастаи тоҷикистон дар бозии аввали худ бо ҳисоби 2-0 муқобили афғонистон зафар ёфт. ва баъдан дар бозии дуюми худ тими миллии тоҷикистон бо дастаи қирғизистон натиҷаи мусовиро ба қайд гирифт. натиҷаи мусовӣ 1-1 буд ва маҳз ҳамин натиҷаи мусовӣ боис шуд ки мо ба финал набароем ва барои ҷои сеюм мубориза барем. яъне он ҷо дар бозии аввал қирғизистон афғонистонро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. дар гурӯҳе ки он ҷо қирғизистон, тоҷикистон ва афғонистон буданд, дастаи мо шуд бо ҳисоби 2-0 ва танҳо як тӯб он ҷо нақш гузошт ва қирғизистон ба финал рафту мо акнун барои ҷои сеюм муборизаро идома хоҳем дод. дастаи ӯзбекистон бошад дар гурӯҳи Б буд бо Эрон, бо Туркманистон. дар бозии аввали худ ӯзбекистон бо дастаи Туркманистон натиҷаи мусовӣ 1-1 ба қайд гирифт. ва баъдан дар бозии дигари худ ӯзбекистон бо Эрон натиҷаи мусовӣ 0-0 ба қайд гирифт ва бо касби 2 имтиёз онҳо аз зинаи дуюм барои ҷои сеюм муборизаро идома медиҳанд. Эрон он ҷо соҳиби 3 имтиёз гардид ва Эрон он ҷо пирӯзиро бар Туркманистон ба даст овард бо ҳисоби 1-0. ва ба ҳамин тартиб Эрону Қирғизистон дар финал, Ӯзбекистону Тоҷикистон барои ҷои сеюм ва Афғонистону Туркманистон аллакай барои ҷои панҷум шашум мубориза бурданд ки он ҷо Туркманистон бо ҳисоби 4-2 зафар ёфт. ва имрӯз акнун мо мебинем ки ё Ӯзбекистон ё Тоҷикистон кадоме аз ин дастаҳо мавқеи сеюмро ишғол хоҳанд кард. ҳама чӣ барои оғози бозӣ омода аст. фазои варзишгоҳ бисёрам як фазои ҷашнӣ аст барои мизбонии ин бозӣ ва мебинем ки мухлисон низ дар варзишгоҳ ҳастанд баҳри дастгирии тими миллии Тоҷикистон ва бозӣ низ аз маркази майдон шурӯъ мешавад ва бозигарони дастаи Ӯзбекистон бозиро оғоз карданд. ҳоло бошад биёед ба ҳайати дастаҳо мутаваҷҷеҳ мешавем. оғоз мекунем аз ҳайати то 20 солаи Ӯзбекистон. дар дарвоза аст рақами 1 Богдан Одинаев. дигар бозигарон рақами 6 Диёр Эрманов капитани даста, рақами 2 Саддам Ахматов, рақами 5 Раул Ҷепаров, рақами 7 Кувончбек Абраев, рақами 11 Даврон Тулаганов, рақами 15 Самандар Искандаров, рақами 16 Сироҷиддин Ҷумадилаев, рақами 17 Фирӯзбек Олимов, рақами 19 Муҳаммадалӣ Дилшодбеков, рақами 20 Алишер Шукуров. сармураббӣ даста бошад Аскар Халмуратов аз худи кишвари Ӯзбекистон мебошад. ҳайати дастаи мунтахаби то 18 солаи Тоҷикистон чунин аст. дар дарвоза рақами 16 Абубакр Раҳмонқулов, дигар бозигарон рақами 19 Рустам Камолов, капитани даста, рақами 2 Абдусамад Меликмуродов, рақами 4 Меҳроҷиддин Розихов, рақами 6 Баҳодур Назарзода, рақами 7 Муҳаммад Назриев, рақами 8 Рамазон Бахталиев, рақами 10 Аҳмадҷон Шоев, рақами 11 Зариф Зарифзода, рақами 13 Умед Ҷафоев, рақами 20 Ҳайдаршо Худойдодов. сармураббии тими миллии то 18 солаи Тоҷикистон Абдуҳамид Салимов аст. доварони бозии имрӯза довари асосӣ аз кишвари Қирғизистон аст. Медербек Тайчиев дар канорҳо ба ӯ кӯмак мекунанд. Алмани Муҳаммад аз Эрон ва Элдос Мурзабеков аз Қирғизистон. довари чаҳорум бошад Расул Мамедов аз кишвари Туркманистон аст. довароне ки дар ҳуҷраи вар ҳастанд Сайёд Воҳид Каземӣ аз Эрон ва Дулуткелди Улу аз Қирғизистон мебошанд. комиссари бозӣ бошад аз Туркманистон Ораз Мамадгелдиев аст.
шораи шумо бошад. ман Фаридун Сафарзода ҳастам. дар мусобиқаи кафаи гузашта ки миёни мунтахабҳои то 17 сола шуда гузашт ва онҷо мусобиқа дар кишвари Узбекистон баргузор гардид. дастаи мунтахаби Тоҷикистон унвони қаҳрамониро ба даст овард ва онҷо аз ҳайати дастаи мо Абубакр Раҳмонқулов беҳтарин дарвозабони мусобиқа эътироф гардид. ва ҳамчунин бозигари дигари мунтахаби Тоҷикистон Меҳрубон Одилзода низ дар ҳамон мусобиқа беҳтарин бозигар эътироф гардид. ва бубинед ки дар ҳамон мусобиқа дар финал дастаи Тоҷикистон ба Узбекистон бозӣ кард ва дастаи мо бо ҳисоби 2-0 ақиб мемонд ва дар охир мо тавонистем ки ҳисобро 4-3 кунем ва унвони қаҳрамониро ба даст биёрем. акнун мусобиқаи навбатӣ дар синни соли то 20 сола аст. албатта ҳаятҳо гуногун ҳастанд, аммо ҳаяти дастаи мо ки дар ҳаят мо мебинем баъзе аз бозигароне ки дар ҳамин мусобиқа иштирок доштанд ва маҳз ин бозигарон дар ҳайати мунтахаби то 17 солаи Тоҷикистон ҳастанд ва моҳи ноябр онҳо дар ҷоми ҷаҳонии футбол дар ин синну сол дар Қатар тими милли моро муаррифӣ хоҳанд кард ва иштирок дар ҳамин гуна мусобиқаҳо боз ҳам метавонад ки як таҷрибаи хуби ин бозигарон низ бошад ки аксари бозигароне ки ҳоло дар ҳайати дастаи Тоҷикистон ҳастанд барои ҳамин бозӣ маҳз ҳамин бозигарони то 17 сола онҳоро ташкил медиҳад. ҳоло дар ҳайати захиравии дастаи мо ҳастанд он бозигароне ки пас аз ба майдон баромадан мо аз онҳо умедҳо низ дорем. ба монанди Абдулло Ибрагимзода, яке аз бозигароне ки чеҳраи асосии тими миллии мо дар мусобиқаи ҷоми Осиё буд ва маҳз ӯ аз захира ба майдон мебаромад, гол мезад ва бисёрам сурати баланд дорад ва аллакай дар мусобиқаи ки ҳоло баргузор шуда истодааст маҳз дар бозӣ бо Афғонистон ӯ тавониста буд ки мушарраф ба задани гол шавад. ва дар ин миён мо боз метавонем Муҳаммад Назировро бубинем, чеҳре ки дар ҳайати ҷавонони Истиқлол ҳоло дар мусобиқаи ҷавонони лигаолӣ беҳтарин нишонзан аст ва аллакай дебют кард дар ҳайати дастаи калонсолони Истиқлолиҳо худ дар ҳайати асосӣ ва мавсими гузашта беҳтарин бозигар дар мусобиқаи ҷавонон низ эътироф шуда буд ва дар ин миён Зарифзода низ яке аз чеҳраҳо аст ки ин бозигар низ аллакай гол зад дар бозӣ бо Афғонистон гол зада буд ва ӯ низ яке аз бозигарони боистеъдод дар ҳайати тими милли мо ҳаст. аввалин зарбаи кунҷӣ дар охирин рӯза фурсат пайдо мешавад барои бозигарони мо ва бубинед ки чӣ гуна сейфиёлӣ анҷом медиҳад инҷо Богдан Одинаев дарвозабони тими милли Узбекистон. фишор идома дорад аз ҷониби бозигарони дастаи мо. ҳоло бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин фурсате ки пайдо мешавад ва инҷо ҳаст имконият ҳаст барои бозигарони дастаи мо. пас ба канори рост дода мешавад. пурра инҷо дар хати дифоанд бозигарони дастаи Узбекистон ва зарбае ки буд инҷо палотар аз дарвоза майдонро тарк мекунад. бисёрам як фурсати хуб буд инҷо барои Умед Ҷафоев ки худ зарба занад, аммо пас дод. ҳоло бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ба аввалин зарбаи кунҷӣ дар вохори имрӯза ки чӣ гуна партоб карда шуд ва чӣ гуна инҷо бо ҷаҳиши баланди худ Меҳроҷиддин Розиқов тӯбро ба самти дарвозаи Узбекистон равон кард ва дарвозабони дастаи Узбекистон бошад инҷо сейфиёлӣ анҷом дод ва ҳамин фурсатро аз байн бурд. бисёрам як имконияти хуб буд барои бозигарони дастаи мо то аввалин шуда ҳисобро кушоянд, аммо маҳз сейфиёлии дарвозабони Узбекистон боис шуд ки дастаи мо инҷо тӯбро таслими дарвозаи онҳо накунад. кӯшиши бозигарони дастаи Узбекистон инҷо буд бидуни натиҷа. дар бозӣ бо Афғонистон голҳои дастаи моро Абдулло Иброҳимзода ва Зариф Зарифзода ба самар расонида буданд ки голи Зарифзода аз пеналти буд.
حالا فرصت برای بازیگران دسته ازبکستان بیاد متوجه میشیم. در نزدیک توپ از ابراهیف. وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته ازبکستان. پرتاب به داخل جریمه‌گاه کرده می شود و اینجا یگان مانع نیز ایجاد نمی کند برای دروازه‌بان ما. توپ باشد از میدان بیرون می شود. ابوبکر رحمانقلوف دروازه‌بان دسته ما بسیار هم دروازه‌بان خوب است و میتواند که آینده یکی از چهره‌ها نیز در هیئت تیم ملی ما باشد و بالاتر وصف او کردیم که بهترین دروازه‌بان در مسابقه کافای گذشته در ازبکستان اعتراف شده بود و همچنین ما هنر و مهارت بالا او را هم در جام آسیا نیز دیدیم، هم در بازی انتخابی هم در بازی نهایی و اکنون باز هم امیدوار میشویم که در جام جهان نیز ابوبکر رحمانقلوف یکی از چهره اساسی باشد. امکانیت برای بازیگران دسته ازبکستان موفق نمیشوند. بسیار هم خوب اینجا دفاعگران دسته ما این حالت رو برطرف میکنند. بهادر نظرزاده در همین فرصت بسیار هم فاول بود. حالا اینجا یکی از بازیگران دسته ازبکستان کوانچبک ابراهیف خود را خوب احساس نمیکند. بدن داور به نزدی آمد و اشاره میکند که اکنون خود را بردم احساس میکند و میتواند که بازی را ادامه نیز بدهد. در دو ورزشگاه بازی چمپیونات کافا میان منتخب‌های توپ 20 ساله برگزار شده است در ورزشگاه مرکزی شهر ایسار و همچنین در ورزشگاه تالکو آرنا شهر ترسونزاده. ورزشگاه تالکو آرنا میدانش پر طبیعی است و ورزشگاه مرکزی شهر ایسار باشد آنجا گیبرید است. حالا فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته ازبکستان. بسیار هم خوب برطرف کرده می شود. یک ضربه دیگر و بالاتر از تیر دروازه تو میدان رو ترک می کند. بسیار هم یک وضعیت دشوار برای دروازه‌بان ما بود، برای دفاعگران تیم ما بود و خوشبختانه اون دیدم که بدون نتیجه خاتمه یافت. ببینید که چگونه توسط کنار چپ هجومی دسته ازبکستان راه اندازی گردید. بعداً پرتاب بعد داخل جریمه‌گاه بود و می‌بینید که اینجا چگونه برطرف کرد کاپیتان دسته ما رستم کمالوف و ضربه‌ای که بود اونجا اندک بالاتر از تیر دروازه تو میدان رو ترک کرد. در آغاز رقابت ببینید که چگونه دسته‌ها بیشتر توجه رو به خط حمله کرده هستند و چگونه یک بازی هجومکار و چگونه یک بازی گشاد را به شما پیشکش کرده هستند و چنین بازی البته با احتمال زیاد گل‌های زیاد رو نیز در اختیار خواهد داشت تا انجام. از اوت به بازی درآورده می شود. حیدرشاه حالا از اوت رو به بازی می درآورد. اکثر بازیگران دسته ما در داخل جریمه‌گاه دسته ازبکستان هستند. فرصت هست و اینجا اکنون بدون نتیجه توپ میدان را ترک می کند. در دو مسابقه اخیر ما فرمت برگزاری مسابقه را چنین می‌بینیم که اونجا البته 6 دسته اشتراک میکنند. دستا به دو گروه جدا میشوند و یک بازی برگزار میکنند. دستایی که زین اول را کسب میکنند به فینال، دستایی که زین دوم را اشغال میکنند در جای سوم و دستایی که در آخر موقع میگیرند برای موقع پنجم و ششم مبارزه میبرند. کمالوف فرصت هست برای بازیگران دسته ما. بسیار هم خوب امکانیت برای حیدرشاه و اینجا اکنون دفاعگران دسته ازبکستان این فرصت رو برطرف میکنند. بسیار هم خوب اینجا توپ را در نزد پای شکوروف میگیرند بازیگران دسته ما. پرسینگ کرده ایستادند بازیگران دسته ما و میبینیم که نتیجه هم هست و توپ رو سوی میشوند بازیگران تا 18 ساله تیم ما. رسلان تیلویف امروز نیز بچه ها رو به این بازی آماده کرده است و این متخصص یاردمچی رجینی است، مارکو رجینی سرمربی تیم ملی تا 17 ساله کشور که مس با راهنمایی این متخصص دسته ما در مسابقه جام جهانی اشتراک میکند که اونجا امریکا، چخیا و بورکینافاسو
ҳарифони кишвари мо мебошанд ва албатта моҳи ноябр бо само шуморо бозиҳои ҷолиб интизор аст дар ин мусобиқа ки қатар мизбони ин бозиҳо хоҳад буд. фишор оварда исторанд бозигарони дастаи мо. зарбаи Одинаев ба маркази майдон. инҷо аввалин шуда ба то мерасад Мелик Муродов. бисёрам хуб, Рустам Камолов бозӣ мекунад. Рустам Камолов ки қаблан дар айти дастаи Бархшӣ бозӣ мекард, ҳоло ин мавсим ба сафи Истиқлол пайваст. албатта худи ин бозигар дастбарвари тими миллии Истиқлол аст. 2 ё 3 соли охир дар айти дастаи Бархшӣ бозӣ мекард. тобистони имсол ба Истиқлол ҳамроҳ шуд гуфтем ва бо даста агар хато накунам шартномаи 3 сола имзо кардааст ва аллакай ҳам дар айти ҷавонон ва ҳам дар айти асосӣ даста ӯ ҳунарнамоӣ мекунад ва мебинем ки аксар маврид ё аз захира ё дар дақиқаи аввал ба майдон мебарояд ва таҷрибаи бисёрам хуб дорад. ва дар ҳамин бозӣ низ дида истодем ки чӣ гуна аллакай аз худ дарак дода истодааст ва метавонад ки чӣ гуна ҳарифро сарнагун кунад ва тӯбро ба даста баргардонад. тӯбро аз даст доданд бозигарони дастаи Ӯзбекистон. инҷо иштибоҳ мекунад Фирӯзбек Олимов. дурусттар тӯбро ба Саддам Аҳмадов расонида натавонист, ё худ аниқтараш ин ду бозигар ҳамдигарро дуруст дарк накарданд. Абубакр Раҳмонқулов дар ду бозие ки мунтахаби то 16 солаи Тоҷикистон қабл аз ҳамин бозиҳо дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор бо ҳамсолони худ аз Русия доир кард. дар дарвоза дар бозии дуюм мо Абубакр Раҳмонқуловро дидем ки онҷо дасти мо бо ҳисоби 1-0 шикаст дод ва баъдан дар лаҳзаи охир Абубакр корти сурх низ гирифта буд. онҷо дар бозии аввал ки бо натиҷаи мусовии худ тима ёфт, дастаи то 15 солаи мо ба майдон баромад ва баъдан дар бозии дуюм мунтахаби то 16 солаи мо андари майдони рақобат шуда буд. ҳуҷуми дастаи Ӯзбекистон тавассути канори чап бо тӯб аст. инҷо Олимов муваффақ намешавад. Олимов ва бо бисёрам хуб инҷо мубориза мебарад дифоъгари дастаи мо Меҳроҷиддин Розиқов. аксари бозигарони то 17 солаи кишвари мо дар айти дастаи Душанбе бозӣ мекунанд дар Лига 1. албатта ки онҳо дар айти ин бошгоҳ ҳунарнамоӣ мекунанд, бештар ҳамдигар фаҳми хуб хоҳанд дошт ва дар чунин бозиҳо низ онҳо метавонанд ки буз ҳам якҷо бошанд ба монанди оне ки дар айти ин тим ҳастанд ва ҳамдигар фаҳми аъло низ дошта бошанду тавонанд ки аз худ дар майдон дарак бидиҳанд. гарчанде ки дигар бозигарон ин ҳастанд аз айти дигар даста, аммо бештари онҳо дар айти дастаи Душанбе бозӣ мекунанд дар Лига 1. аллакай 15 дақиқа бозӣ пасти сар мешавад. ҳисоб то ҳанӯз дар бозии миёни мунтахаби Ӯзбекистон ва Тоҷикистон кушода нашудааст, аммо ин ду даста дида истодем ки чӣ гуна дар оғози рақобат як бозии серҳуҷум, як бозии кушод ва як бозии бисёрам тамошобобро манзури мову шумо гардонида истоданд. кӯшиши навбатии бозигарони дастаи Ӯзбекистон бартараф карда мешавад аз ҷониби капитани дастаи мо. ҳоло бо тӯб аст инҷо Худойдодов. гузашт аз чанд нафар пас ба қафо Шоев. ҳоло бо тӯб аст инҷо Зарифзода низ мавсими гузашта дар айти Бархшӣ буд, ҳоло бошад дар айти дастаи Душанбе аст ва он низ яке аз бозигарони ҷавону умедбахш дар айти дастаи мо маҳсуб мешавад. кӯшиши навбатии бозигарони дастаи Ӯзбекистон тавассути канори чап аксар маврид мо шоҳид гардида истодем ки ҳуҷумҳои тими миллии Ӯзбекистон роҳандозӣ гардида истодааст ва тавассути ҳамон самте ки онҷо капитани дастаи мо Рустам Камолов аст. як ё ду ҳуҷум буд ки онҷо Рустам онро бартараф кард ва мо гуфтем ки ӯ таҷриба бисёрам бой дорад ва ба ҳамин тартиб ҳоло акнун ҳуҷумҳо тавассути канори чап роҳандозӣ шуда истоданд. дар бозие ки дастаи мо бо тими миллии Афғонистон дошт, онҷо беҳтарин бозигари дидор Зарифзода эътироф гардида буд. дар бозие ки Ӯзбекистон бо дастаи Туркманистон дошт, онҷо беҳтарин бозигари дидор
ораз дурдиев эътироф шуда буд. ва баъдан дар бозие ки мо бо қирғизистон доштем, онҷо беҳтарин бозигар расияти дастаи қирғизистон буд Умар Талантбеков. ва дар бозие ки Узбекистон ба Эрон дошт, онҷо беҳтарин бозигар Муҳаммад Акбари Ранҷбар аз кишвари Эрон эътироф шуда буд. аз зарбаи ҷаримавии тӯброба бозӣ медарорад Абдусамад пасиё ба қафо ба Абубакр Раҳмонқулов. Раҳмонқулов ба канори рост пас медиҳад. акнун бо пасои кӯтоҳ кӯшиш карда исторанд ки бозигарони дастаи мо ба пеш раванд. шумораи мухлисон низ дар варзишгоҳи Талко Арена 1-1 зиёд шуда истодааст. албатта мухлисони зиёд имрӯз баҳри дастгирии футболбозони меҳан дар ин варзишгоҳ хоҳанд буд, гарчанде ки шумораи онҳо кам низ бошад, аммо гуфтанд ки 200 марди ҷангӣ беҳа 100 000 ва онҳо якдилона тими миллии моро дастгирӣ мекунанд ки маҳз якдилона дастгирӣ кардани онҳо ҳамин гуфтаҳоро ба мо шумо ба ёд меорад. ва бинед ки чӣ гуна мухлисони суол ҳастанд ва маҳз дастгирии онҳо ба бозигарон рӯҳия медиҳад ва маҳз бозигарон бошад дар майдон беҳтарин бӯзи худро нишон медиҳанд ва баҳри ғалаба талош низ хоҳанд кард. ҳоло аз аут тӯб ба бозӣ дароварда мешавад. бозигари дастаи мо инҷо Аҳмадҷон Шоев тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард. хуб бозӣ мекунад инҷо Фирӯзбек Олимов. кӯшиши навбатии бозигарони дастаи Ӯзбекистон. акнун дар дақиқаи охир мо фаули бозигарони ӯзбекро дида истодем. тавсии канори чап боз ҳам ҳуҷуми онҳоро андозӣ карда мешавад ва ин навбат низ аз ҷониби дифоъгари мо ин ҳолат бартараф карда мешавад ки дар ин мавқеъ ҳоло Аҳмадҷон Шоев аст. Садам Аҳмадов аз аутубро ба бозӣ медарорад. Зариф Сода бисёрам хуб бозӣ мекунад инҷо. Зарбаи Розиков. ҷоат бо аут боз ҳам ба фоидаи дастаи Ӯзбекистон аст. бо пасои кӯтоҳ акнун бозигарони дастаи Ӯзбекистон ба пеш рафта истоданд. ҳоло бо тӯб аст инҷо Дилшодбеков. тӯбрабои хуби бозигарони дастаи мо Муҳаммад Назриев бисёрам суръати баланд дорад. зарбаи Назриев ва баландтар инҷо акнун тӯб майдонро тарк мекунад. бисёрам як фурсати хуб буд, бисёрам як тӯбрабои хуб буд дар иҷроиши бозигарони дастаи мо ва бинед ки чӣ гуна инҷо иштибоҳ мекунад Дилшодбеков ва аз ҳамин иштибоҳи ӯ наздик буд ки самаранок истифода кунад Муҳаммад Назриев, аммо зарбаи задаи ӯ андаке баландтар майдонро тарк намуд. кӯшиши навбатии бозигарони дастаи мо пас ба канори чап ба самти Худои Додов. Рустам Камолов, Мелик Муродов, дигар бора бо тӯб аст инҷо Камолов. пас ба қафо Абубакр Раҳмонқулов. бо пасои кӯтоҳ ба пеш мераванд бозигарони дастаи мо. тавсии канори рост ҳуҷуми дастаи мо идома мекунад. бисёрам хуб фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва пойғеҷе ки буд инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби Саддам Аҳмадов. бинед ки чӣ гуна инҷо пойғеҷ анҷом дод ва Умед Ҷафоев бозигари дастаи мо ҳоло андаке инҷо се бардоштааст. бояд ба такрори ҳамин ҳолат мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна пойғеҷ буд ва чӣ гуна инҷо андаке осеб ба бозигари мо низ расонида шуд.
ضربه جریمه است در نزد توپ است ظریف زوده و از همین موقعیت توپ رو به بازی خواهد درآورد. دیدیم چند روز پیش که در اولین ضربه کنجی ما چگونه یک فرصتی خفناک رو به میان آوردیم در نزد دروازه ازبکستان که اونجا دینایف سیفیولی انجام داد و اکنون باز هم همین گونه فرصت پیدا می شود. دوباره اجازه میدهد ظریف زاده پرتابی و بعد داخل جریمه گو این بعد اولین شده به تو میرسند بازیگران دسته ازبکستان. یک ضربه دیگر و باز هم دفاعگران ازبک این فرصت رو برطرف میکنند و زود با هجوم جوابی میگذارند که توسط کنار چپ هجومی دسته رو اندازی کرده می شود. پرتاب انجام داده شد اما اینجا کسی از بازیگران ازبک نیست و این فرصت نیست بدون نتیجه برای بازیگران ازبک خاتمه می‌یابد. با تو بند بازیگران دسته ازبکستان عقب نشینی میکنن آنها. بogdan odinayev با سمت توسط کنار چپ هجوم دسته ازبکستان فرصت پیدا می شود برای آنها. زود باید این حالت رو برطرف کرد. ضربه هم زده شد و ببینید که اینجا چگونه اشتباه میکند کاپیتان دسته ما. ثانیه رقیب رو اینجا تنها گذاشت پس از آنکه به توپ نرسید. ببینید که چگونه اینجا یک فرصتی خفناک رو پیروزبک اولیموف با میون آورد. بسیار این بازیگر در واقع موزه خطرناک است. دیده است که هم در کنار چپ بیشتر فاول است و هم در حمله ها پیدا می شود و در همین حالت بسیار هم نزدیک بودند بازیگران دسته ازبکستان برای زدن گل. لحظه توپ رو با بازی می‌دارد کاپیتان دسته ما رستم کمالوف. اما اینجا با چیز اشاره میکند رستم که داوران با او گوش نمیدن. زود از توپ با بازی درآورده می شود. توپ را به خوبی بازیگران دسته ما اینجا موفق نمی شود از رقیب گذرد. بختالیف کوشش بازیگران دسته ازبکستان. کمالوف توپ را با بازیگران ما برمیگرداند. فرصت هست اینجا با توپ اصلا خدای دادوف. زود باید به هجوم گذشت پس به کنار راستی میدان بسیار هم خوب بازی میکنند با پاس کوتاه بازیگران دسته ما. اینجا از دو نفر میگذرد. ظریف زاده بسیار هم خوب پاسی و با جفایوف خدای دادوف. اینجا در موقع خالی از بختالیف و اکنون اینجا قاعده بازی مقابل بختالیف ویران شد یا نه داور به چیز اشاره نمیکنه. اما اینجا احوال بازیگری ما بسیار هم وخیم است. ببینید که چگونه اینجا محمد علی دلشودبکوف مقابل رمضان بختالیف بازیگری دسته ما دغل بازی کرد. حالا یوری تیبیات تو به بازیگری دسته ما رسانیده می شود اما داوری قرغیز اینجا به هیچ قاعده بران کنی اشاره نکرد. و ببینید که اینجا چگونه پس از آنی که بازیگری ما از پای افتید اینجا با کفشوی خود دستی بازیگری ما رو پخش کرده است محمد علی دلشودبکوف که بسیار هم یک دردی جانکا نیست در همین حالت برای بازیگری ما بود. اما داوری قرغیز مدربک تایچیف با یگان قاعده بران کنی اشاره نمی کند. و حالا باشد از همین موقع دیگر باره بازی ادامه خواهد کرد. بر صورت ور هست میتواند که باز هم این حالت رو درست‌تر به داور فهماند و در لحظه ضروری باشد خودی داور نیز میتواند که از نزدیک همین حالت رو تماشا کند. اما قرار داور
ҳамон аст ки ҳеҷ қоидавайронкунӣ нест ва бозӣ бошад боз идома мекунад ту бошад дар ихтиёри бозигарони узбекистон. Сироҷиддин паси ба канор, тавсии канори чап боз ҳам ҳуҷумро роҳандозӣ мекунанд бозигарони дастаи узбекистон. ва бисёрам фаъолона бозӣ мекунад дар ҳамин мавқеият акнун Аҳмадҷон Шоев бо як пои ғеш тӯбро зада дар назди пои рақиб аз майдон берун кард. ҳоло аз аут зуд тӯбро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи узбек. Садам Аҳмадов буд ки тӯбро ба бозӣ даровард ва инҷо садои шуда ки довари қирғиз баланд мешавад ва ба чӣ ишора мекунад. инҷо ишора мекунад ки бояд аз нав аут ба бозӣ дароварда шавад, чунки нодуруст тӯбро ба бозӣ даровардааст бозигари дастаи узбекистон. ба ҳамин хотир ҳоло аз ҳамин мавқеият бозигарони мо тӯбро ба бозӣ медароранд. зарба ба маркази майдон. инҷо яке аз бозигарони дастаи мо начандон боз хубро худ эҳсос мекунад. Рамазон Бахталиев аст фикр мекунам. довари қирғиз ишора мекунад ки бояд ба бозигар ёрии тиббӣ расонида шавад ва ишора мекунад ки ҳатто бояд замбар низ оварда шавад ва ин бозигар шояд дар идома дигар бозиро идома дода натавонад. аллакай ду тағйирот омода аст дар ҳайати дастаи мо то анҷом шавад. аз майдон гирифта мешавад инҷо Аҳмадҷон Шоев ба ҷои бозигар таҳти рақами 17 ба майдон мебарояд Назрулло Ашурализода, яке аз чеҳраҳои дигар дар ҳайати тими мо ва ҳамчунин бозигари дигар ки осеб бардошт Рамазон Бахталиев ӯ низ тарки майдон мекунад ва ба ҷое бошад вориди майдон мешавад. бозигари дигар аз курсии эҳтиётии тими мо таҳти рақами 14 Мубориз Мискиншоев. ҳоло бо ёри дигарон тарки майдон мекунад Рамазон Бахталиев. умедвор ҳастем ки осебаш ҷиддӣ нест ва метавонад ки дар зудтарин фурсат боз ҳам худро барқарор кунад. ду тағйирот инҷо анҷом дода мешавад аз ҳайати дастаи мо. яке иҷборӣ, дигаре бошад онҷо Аҳмадҷон Шоев аз майдон гирифта шуд ки бештар тавассути ҳамон самте ки ӯ бозӣ мекунад. мо дида истонем ки ҳуҷумҳои дастаи Узбекистон роҳандозӣ гардида истодааст, яъне манзур дорам канори чапро. ба ҳамин хотир шояд сармураббӣ ӯро иваз кард ва ба ҷои бозигари дигарро ба майдон баровард ки Назрулло Ашурализода яке аз бозигарони хуби дастаи мо маҳсуб мешавад ва акнун ӯ бо ҳамроҳии Рустам Камолов дар канорро бозӣ мекунанд ва метавонад ки садирои ҳуҷумҳои дастаи Узбекистон шавад. ҳоло бо тӯб аст инҷо Ашурализода. бисёрам хуб. ҷо дурусттар пас дода наметавонад ба Назриев. тӯбро бе хуби бозигарони дасти мо бо тӯб акнун инҷо ба пеш ҳаракат мекунад бо сурати баланд Ашурализода. паси ӯ ба канори рост. бисёрам хуб бозӣ карда аст дар ҳамин мавқеъ. Зарифзода ду нафарро мегузарад. пас ба канори чап Рустам Камолов. дурусттар тӯбро ба Ашурализода расонида натавонист. зарбаи кунҷи навбатӣ ба фоидаи дастаи мо зуд бо бозигузори тӯба бозӣ дароварда шуд. партоб ба дохили ҷаримагоҳ фурсат ҳаст барои бозигарони мо. ҳоло бо тӯба аст инҷо Меҳробҷиддин Розиков.
азав туброба бозӣ медарорад. Туброба ҳамласи худ гузошт Меҳроҷиддин. тавассути канори рост кӯшишои навбатии бозигарони дастаи Тоҷикистон. ва инҷо зарбаи кунҷи боз ҳам кор мекунем пас аз оне ки Саддам Аҳмадов тубро зада аз майдон берун кард. конфедератсияи футболи Осиё расман эълон кард ки аз моҳи августи ҳамин сол он варзишгоҳе ки чамани сунӣ доранд дигар дар мусобиқаҳои муҳим бозиҳо дар онҷо баргузор карда намешавад. ва дастаи мо регар кард ки ин мавсим дар бозиҳои интихобӣ лигаи чемпионҳои дуи Осиё иштирок мекунад ва майдони ин даста пурра табиӣ аст ва албатта метавонад ки дастаи аҳалро дар майдони худ қабул кунад ва ҳамчунин пас аз оне ки дастаи мо тавонист ба бозии гурӯҳӣ низ ҳамвор шавад бе ягон шаку шубҳа метавонад ки дар майдони хонагии худ муқобили дигар дастаҳо баромад кунад. аммо то ҳанӯз маълум нест ки он варзишгоҳе ки гибрид ҳастанд онҷо бозиҳо гузаронида мешавад ё на. дар идоракунии тӯб то ҳамин лаҳзаҳо бозигарони дастаи Тоҷикистон нисбат ба Ӯзбекистон фаъолтаранд. аз лиҳози зарбаҳо ва аз лиҳози он фурсатҳое ки буд ҳар ду даста омори баробар доранд. зариф сода сурати бисёрам баланд дорад. боз ҳам тавассути канори рост ҳуҷуми дастаи мо ва айна бадаҳкунон аз ду нафар гузашта наметавонад. зариф сода ва тӯбро аз даст медиҳад. бо тӯбанд бозигарони дастаи Ӯзбекистон. боз ҳам тавассути канори чап роҳандозӣ мекунанд ҳуҷуми хешро бозигарони ӯзбек. паси дароз ба канори рост бо тӯба соло инҷо Олимов ва қоидаи бозиро вайрон мекунад. дар ҳамин фурсат Рустам Камолов довар низ ба ӯ корти зард нишон медиҳад. аммо бояд бозигари мо асабҳои худро нигоҳ дорад. дар чунин ҳолатҳо метавонад ки довар боз ҳам аз корти зард дида муҷозоти шадид низ кунад. аммо бозигари мо аз чӣ норозӣ аст? инҷо аз доварон норозӣ аст. корти зард мегирад Рустам. тағйирот дар ҳайати дастаи Ӯзбекистон низ анҷом дода мешавад. ва ҷои бозигар таҳти рақами 5 Раул Ҷепаров вориди майдон мешавад. Ҷасурбек Ҷумабоев. даҳ дақиқаи дигар то анҷоми қисми аввали бозӣ боқӣ мондааст. мавқеият мегирад Абубакр Раҳмонқулов. албатта масофа андаке наздиктар аст ва метавонад ки хатар низ эҷод кунад дар назди дарвозаи мо. чун ҳамеша боз ҳам дар назди тӯб аст. инҷо Абраев Кувончбек аз ҳайати дастаи Ӯзбекистон. бо эҳтимоли зиёд партоб анҷом дода мешавад ба дохили ҷаримагоҳи дастаи мо. партоб ба дохили ҷаримагоҳ аввалин шуда ба тӯб мерасад. инҷо дифогарони дастаи мо бисёрам дар ҳамин мавқеият фаъол бозӣ мекунад. Абдусамад Меликмуродов. Ашурализода ӯ низ бисёрам фаъол буд ва тӯбро аз майдон зада берун мекунад. Назрулло Ашурализода низ яке аз бозигароне аст ки дар ҳайати дастаи то 17 солаи Тоҷикистон дар мусобиқаҳои ҷоми Осиё иштирок кард ва якҷоя бо тими миллӣ тавонист роҳхати ҷоми ҷаҳониро ба даст орад. моҳи август мо ӯро низ дар ҳайати тими миллӣ дар қатар хоҳем дид ва аз ӯ боз ҳам бозиҳои ҷолӣ, боз ҳам бозиҳои муҷаллоро интизор низ ҳастем.
بسیار اکنون اینجا بودوار بحث کرده است کاپیتان دسته ما. رستم کامولوف بسیار هم خوب پسیو با کنار راستی میدان با همون سمتی که ظریف زاده است و اکنون اینجا توپ را سایه میشوند بازیگران دسته ازبکستان. زود از اوت توپ را با بازی می‌دارند بازیگران دسته ما. بوریس میسکینشویف نیست در همین موقع بازی کرده است و این پرتابی بلنده که بود اکنون بدون نتیجه است و دروازه‌بان دسته ازبکستان از دروازه توپ را به بازی خواهد درآورد. هم ازبکستان و هم تاجیکستان در مسابقه که حالا راه اندازی شده است یعنی چمپیونات کافا 2025 بین منتخب‌های تو 20 دچار باخت نگردیدند. گفتیم که تاجیکستان در بازی اول با حساب 2-0 افغانستان را شکست داد در گروه خود و بعدا در بازی دوم یا خود در بازی نهایی با قرقیزستان نتیجه مساوی 1-1 را به قید گرفت. فرصت پیدا می‌شود برای بازیگران دسته ازبکستان و اینجا داور به چی اشاره می‌کند؟ کارت زرد با بازیگر دسته ازبکستان با داورون تولگانوف برای آن همین نیرنگ‌بازی که داشت. داور نیز این حالت رو بسیار خوب پیخست کرد. ببینید که اینجا اجراسیش نبود و بازیگر ازبک نیرنگ‌بازی کرد از پای افتانید خود را و بعدا باز جانب داور اعتراض کرد. داور باشد او را کارت زرد داد که دیگر چنین نیرنگ‌بازی نکند. یعنی از دو بازی که بود ما یک غلبه یک مساوی داریم، باخت نیست. دسته ازبکستان باشد نه غلبه دارد نه باخت، یعنی آنها دو نتیجه مساوی داشتند و با دو نتیجه مساوی از گروه خود با کسب 2 امتیاز توانستند که برای جای سوم با دسته ما بازی کنند. دسته ما صاحب 4 امتیاز شد. گفتیم و تنها یک توپ برای ما بسندگی نبود. اگر ما با دروازه افغانستان 3 توپ میزدیم پس ما از این اول میتوانستیم که راه خود را به فینال هموار کنیم، اما چنین نشد. قرقیزستان چنین کار را کرد و از این اول به فینال برآمد. 5 دقیقه دیگر تا انجام قسم اولی بازی باقی میماند. حساب تا هنوز در بازی میان دسته ازبکستان و تاجیکستان گشوده نشده است. فاول است در میدان. نظرالله اشورعلیزاده و به خوبی توانسته است که موقع احمد جان شویف را اینجا در میدان پر کند و در نبرد خود مبارز مسکین شویف نیز اندک توانسته است که موقع رمضان بختالیف را در میدان پر کند. یعنی رمضان بختالیف بسیار فعال بود، اما دیدیم که بیشتر قاعده بازی را مقابل ویران کردند و بعدا این بازیگر را 3 برداشت و دیگر ده توانست که بازی را ادامه بدهد. از اوت با بازی درآورده می شود از جانب ظریف زاده، پس به قفا از جانب مسکین شویف، رستم کامولوف و اینجا اشاره میکند داور قرقیز که قاعده بازی را ویران کرده است نظرالله اشورعلیزاده. زود به هجوم میگذارند بازیگران ازبک. توسط کنار راست این نبرد هجومی آنها را اندازی کرده می شود. با توپ است اینجا ابراهیف پرتوبی او و اینجا کسی از همدستایش هم نیست که از این فرصت استفاده کند. لحظه خفناک را نیز اینجا بازیگران ازبک در نزد دروازه ما به میان آورده ایستادند.
کوشش نوبتی بازیگران دسته ازبکستان برطرف کرده می شود از جانب کاپیتان ما رستم کمالوف. دلشاد بیکوف از اوتوبر با بازی در آورد. باید بازی بران کرده می شود از جانب رستم کمالوف. البته یک کارت زرد دارد بازیگری ما، باید احتیاطکار باشد. قابل کوانچبک ابراهیف خواهد بازی رو بیرون کرد. وضعیت استانداردی برای بازیگران دسته ازبکستان. دوباره قرغیزی اجازه میدهد. پرتاب به داخل جریمه گاه برطرف کرده می شود از جانب دفاعگران ما. ولو ورزشگاه تالکو آرینا یکی از ورزشگاه در کشور ما محسوب می شود که بسیار هم خوب تازه و آزاده است. بسیار هم میدان خوب دارد. منظورم چمن ورزشگاه است. بسیار هم یک ورزشگاه است که با طرح گوناگون بنیاد شده است. فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته ازبکستان. اینجا بلندتر ضربه اجرا کرده می شود. البته پس از آنی که باز هم ورزشگاه تعمیر گردید، اونجا داخلی بازی بازیکنی و دیگر آن تجهیزاتی که هست در داخل ورزشگاه کاملا نو کرده شدند و به طلبات زمانی معاصر حالا جوابگو میباشند. دو دقیقه به قسم اولی بازی اضافه کرده می شود. و تنها حالا در نظر دارد دسته ریگرتاده است که همون تجهیزات های روشندهنده که در ورزشگاه هستند اندکی دیگر به آنها نور اضافه کرده شود تا روشنی باز هم بیشتر گردد. فشار میارند بازیگران دسته ازبکستان، تلاش کرده استند آنها که قسم اول رو با برتری پسی سر کنند، اما دسته ما نیز همین نقشه آنها رو دارد. ما نیز میخواهیم که با برتری قسم اول رو به پایان بریم. محمد نظریف میگذارد از یک نفر. فرصت پیدا میشود برای محمد نظریف، چهره که رکورد جهانی دارد با 14 گل در یک بازی. در بازی با گوام در بازی انتخابی جام آسیا میانی منتخب تا 17 ساله در یک بازی نظریف به زدن 14 گل نوئل شده بود که گفتیم این یک نتیجه رکوردی در جهانی است. تا کنون هیچ بازیگری در یک بخوری 14 گل نزده است. اما تا هنوز معلوم نیست که این از جانب فیفا قبول گردید و رکورد جهانی اعتراف شد یا نه. اینجا اکنون وقتی علاوه نموده داور نیز در حال انجامیابی است. فکر میکنم پس از همین حالت داور قرغیز صدای شکش رو بلند میکند. همین طور هم میشود. قسم اولی بازی بدون گل 0-0 خاتمه مییابد. تنفس میکنیم ما و شما نیز در قطار بازیگران و بعدا پس از چند لحظه باز به تالکو آرینا برمیگردیم و یک جای قسم دومی بازی رو تماشا میکنیم که اونجا باز هم نیمه دوم جذابتر و دیدنی تر خواهد بود. ما رو همراهی کنید.
Rahmat.
دوستان عزیز به ورزشگاه تالکو آرنا شهر ترسونزاده برمیگردیم به قسم دوم بازی میان منتخب‌های ازبکستان و تاجیکستان. الان می‌بینیم که در آغاز نیمه دوم بازی تغییرات در هیئت دسته تاجیکستان انجام داده می‌شود. کاپیتان دسته ما رستم کمالوف ترک میدان می‌کند و با جای او حمله‌گر وارد میدان می‌شود. عبدالله ابراهیمزاده یکی از بازیگران امیدبخش در هیئت دسته ما که او البته یک بازیگری گلزن در میدان است. حالا باشد باید به هیئت دسته در نیمه دوم بازی متوجه میشیم و آغاز میکنیم از هیئت دسته ازبکستان. در هیئت دسته یک تغییرات انجام داده شد. در قسم اول با جای راول دیجیپاروف وارد میدان شد بازیگر تحت رقم 13 جسوربک جمعبویف. تغییرات در خط دفاع انجام داده شد. این یگانه تغییرات در هیئت دسته ازبکستان. هجوم دسته تاجیکستان به متوجه میشیم به همین حمله. با دستبندی کاپیتانی اکنون محمد نظریف بازی میکند. اشور علیزاده پرتابی و به داخل جریمه گفت فرصت هست برای بازیگران دسته ما و اینجا اکنون برطرف میکنند دفاعگران دسته ازبکستان. هیئت دسته ازبکستان چنین است: در دروازه رقم 1 بوگدان اودینایف، دیگر بازیگران رقم 6 دیور ارمانوف، 2 صدام احمدوف، 13 جسوربک جمعبویف، 7 کوانچبک ابرایف، رقم 11 даврон тулаганов، 15 самандар искандаров، 16 сироҷиддин ҷумадилаев, рақами 7 бошад фирӯзбек олимов аст, 19 муҳаммадалӣ дилшодбеков, 20 алишер шукуров. сармураби даста аскар халмуратов аст. дар ҳайати дастаи тоҷикистон бошад тамошобинон азиз се тағйирот анҷом дода шуд. рамазон бахталиев, аҳмадҷон шоев дар қисми аввал ва дар оғози қисми дуюм рустам камолов аз майдон гирифта шуданд. ба ҷои онҳо бошад абдулло ибрагимзода, мубориз мискиншоев ва назрулло ашурализода вориди майдон шуданд. дар дарвозаи тими мо рақами 16 абубакр раҳмонқулов, дигар бозигарон рақами 9 абдулло ибрагимзода, 2 абдусамад меликмуродов, 4 меҳроҷиддин розихов, 6 баҳодур назарзода, 7 муҳаммад назриев, 14 мубориз мискиншоев, 17 назрулло ашурализода, 11 зариф зарифзода, 13 умед ҷафоев, 20 ҳайдаршоҳ худоидодов, сармураби даста абдуҳамид салимов. довари асосӣ бошад инҷо медербек тайчиев аз қирғизистон аст. лаҳза автоба бозӣ дароварда мешавад аз ҷониби ҳайдаршоҳ худоидодов, бозигаре ки бисёрам фаъол аст дар канорҳо. дар оғози қисми аввал мо фаъоли ӯро дидем ва баъдан боз ҳам дар дигар фурсатҳое ки буд мо фаъолмандии ӯро дар ҳамин мавқеъ, яъне дар канори чапи майдон дидем. лаҳза тӯбро ба бозӣ медарорад. фурсат аст барои бозигарони дастаи мо ва инҷо тӯбро дошта мегирад богдан одинаев. бисёрам як фурсати хуб буд барои муҳаммад назриев ва ҳамчунин умед ҷафоев, аммо бозигарони дастаи мо дар ин ҳолат муваффақ нашуданд. тӯбрабои хуби бозигарони дастаи тоҷикистон дар маркази майдон. назрулло ашурализода бо суръати баланд ба печ меравад. бисёрам хуб. пасиё ба муҳаммад назриев, бо пасиё кӯтоҳ бисёрам хуб бозӣ мекунанд бозигарони дастаи мо. бисёрам хуб. инҷо ҳайдаршоҳ, пасиё ба канор. абдулло ибрагимзода як нафарро мегузарад. бисёрам техникаи баланд дорад ин бозигар. партобе ки буд аз ҷониби ӯ ба дохили ҷаримагоҳ дидем ки инҷо бартараф карданд дифоъгарони дастаи узбекистон. тафси канори чап кӯшишҳои навбатии бозигарони дастаи тоҷикистон. фишор боз ҳам бештар мешавад аз ҷониби дастаи мо. суръати бисёрам баланд дорад инҷо бозигари дастаи мо зарифзода. тӯбрабои дигар бора ва боз ҳам инҷо бартараф мекунанд акнун бозигарони дастаи узбек ва зуд кӯшиш карда исторанд ки ба ҳуҷуми ҷавобӣ гузаранд. аммо инҷо қоидаи бозӣ вайрон карда мешавад дар маркази майдон аз ҷониби баҳодур назарзода муқобили сироҷиддин ҷумадилаев қоидаи бозиро вайрон кард ва ба ҳамин тартиб акнун аз зарбаи ҷаримавӣ тӯбро ба бозӣ медароранд бозигарони дастаи узбекистон. абдулло бисёрам хуб. пасиё ба самти мубориз мискиншоев.
مبارز به خفا پاس میدهد. اکنون در کنار چپ ما جفت ظریف زاده و عبدالله ابراهیم زاده را میبینیم که بسیار هم هر دو صورتی بلند دارند و هجوم را توسط همون موقع بسیار هم فعالانه راه اندازی کرده استند. در کنار راست باشد باز هم ما اینجا جفت نظرالله اشورعلی زاده و همچنین در این میان محمد نظیرف را میبینیم که این دو بازیگر نیز بسیار هم فعال هستند و در این میان احیانا به آنها کمک میکند مبارز مسکینشویف در لحظه‌ای که با خط حمله همراه می شود محمد نظیرف. در اون سمت باشد ما میبینیم که حیدرشاه خدایدادوف وقتی که عبدالله به خط حمله میگذارد با ظریف زاده کمک خواهد کرد. هجوم دسته ازبکستان توسط کنار چپ فرصت پیدا می شود برای آنها و ببینید که اینجا موفق نمی شود بازیگر این تیم دوران تولاگانوف که درست‌تر توپ را جانبی دروازه ابوبکر رحمانقلوف روان کند. ببینید در همین فرصت دفاعگری دسته ما نزدیک بود که اشتباه کند عبدالصمد ملک مرادوف که اندک از رقیب پیش گذشت و به این خاطر فرصت برای بازیگران دسته ازبکستان پیدا شد. حالا عبدالله ابراهیم زاده اصلی به خط حمله فرصت است برای بازیگران دسته ما. ضربه هم زده میشود یک امکان دیگر و بوگدان اودینایف اینجا میتواند که همین فرصت رو برطرف کند. بسیار هم یک پاسی خوب بود از جانب عبدالله. ببینید که چگونه اینجا با دروازه‌بان 1 به 1 برآورد حیدرشاه خدایدادوف را، اما ضربه که ارشو بود آن را برطرف کرد بوگدان اودینایف. یک فرصتی 100% گلزنی برای بازیگران دسته ما از بین می رود. دستگیری مخلصان بازم بیشتر می شود. در آغاز نیمه دوم به میدان آمد. اکثر مورد ما می بینیم که عبدالله ابراهیم زاده از سایت ذخیروی به میدان می آید و کلا رفتی بازی رو تغییر میداد. همین رو ما در بازی جام آسیا دیدیم و حالا هم میبینیم که در بازی که دسته ما دویر کرده است در چمپیونات کاف، خود در بازی با افغانستان، خود در بازی با قرقیزستان و خود بازی امروز مقابل ازبکستان که پس از اون که عبدالله به میدان میآید بازی دسته ما به یک بازی حملوی تبدیل می‌یابد و بیشتر بازیگران ما توجه رو به خط حمله میکنند و کنترل هجوم ها رو راه اندازی میکنند. کارت زرد نشان داده می شود به دفاعگر دسته ما با مهروجدین روزیکوف. این دومین کارت زرد برای بازیگران دسته تاجیکستان است، چون که در قسم اول کاپیتان دسته ما رستم کمالوف نیز کارت زرد گرفته بود. ارمانوف اکنون از همین موقع توپ را به بازی می‌دارد. خود بازی ویران کرده شد از جانب حیدرشاه. نه اینجا مسکینشویف بود است که خود بازی رو ویران کرد. در همین فرصت ببینید که از پشت تیله داد دوران تولاگانوف را. حالا اکنون ضربه جریمه‌ای به فایده دسته ازبکستان است، چون همیشگی در نزدیک توپ است. کوانچبک ابرایف و بسیار هم یک حالتی خطرناک برای دسته ما است و بیاید متوجه میشیم که از این فرصت چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته ازبکستان. اکثر بازیگران دسته حالا در داخل جریمه‌گاه تیم ما هستند. یا پرتاب به داخل جریمه‌گاه کرده می شود و یا ضربه مستقیم از جانب ابرایف اجرا کرده می شود. بیاید متوجه میشیم. داور اجازه میدهد. ضربه مستقیم اجرا کرده می شود و گل. 1-0 تماشابینان عزیز حساب شده می شود به فایده دسته ازبکستان و کوانچبک ابرایف در دقیقه 56 مؤلفی گل می گردد. مستقیم از همین مسافت ضربه زد و دروازه‌بان دسته ما ابوبکر رحمانقلوف از برگردانیدن آن عاجز ماند و حساب 1-0 به فایده
دسته ازبکستان کشوده می شود. باید به لحظه تکرار متوجه میشیم که چگونه اینجا ضربه استوار و دقیق اجرا میکند. حملهگری دسته ازبکستان تو باشد مستقیم مورد دروازه دسته ما می شود. تغییرات در حیاتی دسته ازبکستان انجام داده می شود. سیراج‌الدین جمعدلیف ترک میدان می کند با همراهی فیروزبک اولیموف. و جای آنها باشد وارد میدان می شوند آقابک اشماماتوف و همچنین بازیگر دیگر سیدین مولانوف. تغییرات در خط نیم محافظه و خط حمله انجام داده شدند و می‌بینیم که این تغییرات باز هم تا کجا به دسته ازبکستان کمک خواهد کرد. بازیگران دسته ما اکنون باید حساب را برابر کنند. البته ما کامبک آنها را در فینالی چمپیونات گذشته کافا در توشکند خوب در خاطر داریم که چگونه با حساب 2-0 از دسته تو 17 ساله ازبکستان خفا می‌ماندند و بعدا دسته ما توانست که کامبک کند و با حساب 4-3 موفقیت به دست آورده عنوان قهرمانی را بالای سر بردارد. البته اونجا بازی تو به وقت ایلوگی کشیده شده بود و امروز باشد چنین نیست. تنها 90 دقیقه دستا بازی میکنند و اگر در مدت 90 دقیقه گلی معین نگردد پس یک بار ما شاهد ضربه پنالتی خواهیم شد. اندک اوسه میبردارد در همین فرصت حیدرشاه خدایدادوف. داور قرغیز به نزد حیدرشاه میآید. اکنون اینجا باز هم قاعده بازی بیان کرده می شود. نباید باز از جانب بازیگری دسته ما گرچه که اینجا امید داشت بهادر نظرزاده که قاعده بازی مقابل او بیان شده است اما برعکس بود. در همین فرصت سر اول نظرزاده قاعده بازی را مقابل شکوروف بیان کرد. عبدالله به صورتی بلند و پیش حرکت میکند. دستگیری مخلصان وقتی که ببینید عبدالله تو برسوی میشود چگونه بیشتر میشود. عبدالله ابراهیم زاده که در هیئت دسته دوشنبه در لیگ یک حالا بازی میکند. اشورعلی زاده پسیو به خفا جا تو برو صاحب شده نمیتواند. مبارز مسکینشویف ماس قاعده بیان کنیم. مبارز مسکینشویف بود که ضربه جریمه‌ای به فایده ازبکستان شد و از همان مسافت گل زد کوانچبک ابراهیف. عبدالصمد ملک مرودوف ضربه به کناری راست به سمت نظرالله اشورعلی زاده. تو نگاه داشته نمیتواند در میدان. اشورعلی زاده
نیم ساعت دیگر حول وقت است. باید بازیگران ما فعال باشند، باید بازیگران ما آن فرصتایی که در اختیار دارند آنها را ثمراناک استفاده کنند تا توانند که به بازی برگردند. محمد نظریف بسیار هم خوب فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته تاجیکستان. یک امکانی دیگر ضربه زده می شود و چگونه اینجا بogdan Odinayev هم سیفی اولی انجام میدهد. ببینید که چگونه ضربه استوار بود از جانب حیدرشاه خدایدادوف. کوشش نوبتی بازیگران دسته ما مسکین شویف توسط کنار راست هجومی دسته را اندازی کرده می شود. محمد نظریف نمیتواند از بازیگران دسته ازبکستان گذرد. دیگر بار توپ را به همدستای خود برمیگرداند نظریف. بسیار پاسی خوب به کنار چپ فرصت هست. پس هم داده می شود ضربه از جانب اشورعلیزاده و اینجا محکم میکنند دفاعگران دسته ازبکستان این ضربه را. حمله دسته ما بیشتر شده است و اگر همین گونه بیشتر توجه رو به خط حمله کنیم البته فرصت هم پیدا می شود تا حساب رو برابر هم نماییم. نظرالله اشورعلیزاده، امید جفایف، محمد نظریف فرصت پیدا می شود برای بازیگران دسته ما. با توپ است حیدرشاه اینجا چیکار میکند؟ حیدرشاه لکه دیر شد چون که بازیگران دسته ازبکستان همه به موقع خیش برگشتند. دیگر بار توپ را با بازیگران دسته ما عبدالله، ضربه عبدالله و اینجا باز هم برطرف میکند دفاعگران ازبک. یک فرصتی دیگر پس داده می شود و باز هم اینجا دفاعگران ازبک میتوانند که توپ را از داخل جرمک آزاده بیرون کنند. چگونه فرصت ها پیدا شده این صورت برای بازیگران دسته ما. توپ را باید دیگر برو از اجرایش بازیگران ما و قاعده بازی ویران کرده می شود مقابل ظریف زاده. دستگیری مخلصان باز هم بیشتر می شود و این باز هم بر روح بازیگران تاثیر می رساند که آنها بیشتر توجه رو به خط حمله کنند و برای برابر کردن حساب بازی تلاش نمایند. ببینید که چگونه فرصت ها بودن، چگونه امکانیت ها بودن و چگونه دفاعگران ازبک توانستند که آنها رو برطرف کنند. ضربه جریمه به فایده دسته ما. گروه مخلصان گل میگویند و میبینیم که چی میشود. عبدالله ابراهیم زاده میگذارد از بازیگری دسته رقیب. بسیار هم خوب ظریف. پسی دیگر برای به عبدالله فرصت هست و اینجا اکنون از پسی دفاعگری ازبک میماند نظرالله اشورعلیزاده و نمیتواند که از همین فرصت استفاده کند. سرعتی بازی در همین لحظه بسیار هم بلند می شود و ما حمله پای همی دسته منتخب تاجیکستان رو دیده ایستادیم که چگونه توسط کناری راست چپ مرکز ضربه ها و فرصت ها هست اما گل نیست. چیزی اساسی البته گل است. تغییرات انجام داده می شود. بهادر نظرزاده که بسیار هم خسته گردیده است از میدان گرفته می شود و به جای بازیگر تحت رقم 3 عزیزبک مرادوف به میدان می براید.
تغییرات چهارم در حیاتی دسته ما، تغییرات در حیاتی ازبکستان هم هست. از میدان گرفته می شود دوران تولاگانوف و با جای بازیگر تحت رقم 9 به میدان می براید مسلمبек حبیباللهیف. اشتباه میکنند اینجا مسکینشویف. توبرابه خوبی بازیگران دسته ازبکستان. فرصت پیدا می شود برای آنها. پرتاب به داخل جریمه‌گاه، ضربه بسر از جانب بازیگری که نوک به میدان برآمد مسلمبек حبیباللهیف، اما ضربه بسر اجرا کرده او بلندتر از تیر دروازه میدان را ترک میکند. بسیار یک فرصت خوب بود برای بازیگران ازبکستان، اما دیدیم که ضربه که بود از جانب این بازیگر بسر بلندتر از تیر دروازه میدان را ترک میکند. وگرنه بسیار یک فرصت خوبی گلزنی بود. ابوبکر رحمانخلوف از دروازه توپ را به بازی خواهد درآورد. حالا اینجا علیشیر شکوروف بازیگر دسته ازبکستان نچندان خوب خود را احساس کرده است. یوریتی بینیز به این بازیگر رسانیده می شود. افغانستان ششم شد، ترکمنستان پنجم شد. امروز یکی از این دسته سوم، دیگر چهارم می شود. پگاه باشد ایران یا قرقیزستان یکی یکم، دیگر دوم می شود. کوشش نوبتی بازیگران دسته ما. اشورالی زاده اینجا موفق نمی شود. قاعده بازی نیز مقابل او ویران کرده شد. حتی نافهمی میانی بازیگران نیز اینجا سر میزند. زود اکنون اینجا داوران این بحث رو خاموش میکنند. از او توپ را به بازی می درآورد بوریز مسکینشویف. حالا داور قرقیز اینجا شاید تمام بازیگرانی که بحث کردند به نزد خود فریاد کند. محمد نظیرف نیز اینجا به نزد داور خوانده می شود. سعیدین مولانوف و محمد نظیرف داور قرقیز به آنها میفهماند که باید آرام باشند و به همین ترتیب آنها به موقع خویش برمیگردند و مسکینشویف باشد از او توپ را به بازی می درآورد. 20 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است. حساب 1-0 به فایده دسته ازبکستان است. با هجوم میگذارند بازیگران دسته ازبکستان. اشما معطوف با توپ است. توسط کنار راست هجوم دسته راه اندازی کرده شده است.
و اکنون اینجا درست‌تر همدیگر رو درک نمی‌کنند بازیگران دسته رقیب و زود از اوت توپ رو به بازی می‌دارد حیدرشاه خدایدادوف. محمد نظریف سرعت بلند دارد، پسی او به سمت نظرالله اشورعلیزاده. پرتاب نظرالله به داخل جریمه‌گاه، اما اینجا کسی از بازیگرانمون نیست که از همین فرصت استفاده کند. حیدرشاه با توپ است، میگذرد از رقیب، فرصت هست و دو نفر دفاعگر دسته ازبکستان میتوانند که توپ رو در نزدیک پای حیدرشاه خدایدادوف بگیرند. ابوبکر رحمانقلوف، پسی او به مسکین شویوف، و پاس کوتاه به پیش میروند بازیگران دسته ما. پس به کنار راستی میدان به سمت نظرالله اشورعلیزاده. کجا است عبدالله ابراهیمزاده که باز هم توپ را گیرد و به سمت دروازه رقیب شتابد تا هجوم دسته ما راه اندازی گردد. اینا اکنون با توپ است، حالا عبدالله با سرعت بلند و پیش میرود. عبدالله پرتابی به داخل جریمه‌گاه، فرصت از محمد نظریف، ضربه او و گل. محمد نظریف اکنون از پس گل آوری عبدالله ابراهیمزاده استفاده کرده در دقیقه 72 حساب را برابر میکند 1-1. ببینید که چگونه اینجا عبدالله ابراهیمزاده توپ را گرفت به سمت دروازه ازبکستان شتافت، پرتابی به داخل جریمه‌گاه و بسیار هم با یک اصول زیبا توپ را به دروازه ازبکستان میزند محمد نظریف. بازیگران دسته ما به بازی برمیگردند و اکنون در دقیقه باقی مانده باز هم بازی میان منتخب ازبکستان و تاجیکستان جلوتر خواهد بود. ببینید که چگونه پرتاب بود از جانب عبدالله ابراهیمزاده و چگونه از میان دفاعگران دسته ازبکستان با سر توپ را به دروازه باگدان آدینایف میزند کاپیتان دسته ما محمد نظریف. حساب برابر شد و بازی اکنون ادامه میکند. پس از این گلی که محمد نظریف زد باز هم ببینید که اکنون اینجا مخلصان ما روحیه میگیرند و باز هم دستگیری آنها بیشتر خواهد شد. حالا وقت است باید بازیگران دسته ما باز هم همین گونه به خط حمله توجه کنند. حالا فرصت برای بازیگران دسته ازبکستان و اکنون در همین فرصت ها ابوبکر رحمانقلوف نیست میتواند که چنین فرصت رو برطرف کند. دیگر اشتباه لازم نیست، تنها به پیش، تنها حرکت، تنها هجوم و زدن گل نوبتی برای دسته ما ضرور است. نظرالله با توپ است، پسی او به مسکین شویوف. ببینید که چگونه فرصت پیدا شد برای بازیگران دسته ازبکستان و آن را در زبان ما توانست که برطرف نماید. فرصت پیدا میشود برای بازیگران دسته ما. عبدالله ابراهیمزاده این نباید نتوانست که از رقیب گذرد و ضربه زند. سمندر اسکندرов صد راهی او شد. از اوت تو به بازی در آورده می شود.
15 دقیقه دیگر باقی مانده است. نظریف با پشت سر ضربه میزند و توپ میدان رو ترک میکند. اینجا برای دروازه‌بان ازبکستان بogdan odinayev یگان خوف و خطر نبود. زود حالا او اکنون از دروازه توپ رو به بازی می‌درآورد. یکی از جالب‌ترین بازی‌های چمپیونات کافا میان منتخب‌های توپ 20 فکر میکنم که همین بازی است. قبلا چنین رقابت‌های جالب رو ندیده بودیم، هم در مرحله گروهی و هم در بازی که امروز برای موقع پنجم و ششم دست رقابت کردن. شاید در فینال نیز همین گونه رقابت جالب رو نبینیم. فرصت پیدا میشد برای بازیگران دست ما. عبدالله ضربه استواری و دروازه‌بان bogdan odinayev سیف عالی انجام میدهد. ببینید که چگونه ضربه زده عبدالله ابراهیمزاده اینجا استوار دقیق بود، اما دروازه‌بان آن را برطرف کرد. عبدالله ابراهیمزاده یکی از چهره‌هایی است که میتواند در آینده برای فوتبال تاجیک البته خدمت‌های شایان کند. در خطر محمد نظریف که در همین حالی که ما در تیم ملی از نبودن حمله‌گر مشکلی میکشیم، چنین حمله‌گران جوان میتوانند که در آینده موقع‌های آنها را در هیئت منتخب پر کنند. تنها آنها را باز هم بیشتر تربیت کردن لازم تا رشد کنند و در آینده باز هم با موفقیت‌های بیشتر نایل گردند. حالا فرصت پیدا می‌شود باز هم برای بازیگران دسته ما. توپ به سمت مراتف اومدن نمیرسد. پس به مبارز مسکینشویف میگذارد از بازیگری دسته ازبکستان. دستگیری مخلصان نیز بیشتر می شود. با تو با ظریف زاده، پسیو با عبدالله ابراهیمزاده، عبدالله پسیو با حیدرشاه، اما اینجا به تو رسیده نمیتواند حیدرشاه. خدای دادف بر صورت ضربه کنجی به فایده دسته ما هست. حیدرشاه خدای دادف از کنار چپ از ضربه کنجی توپ رو به بازی خواهد درآورد. باید متوجه بشیم که از این فرصت چگونه استفاده میکنند بازیگران دسته ما. وقت توپ اجرا کرده می شود، اولین به تو میرسند بازیگران دسته ازبکستان. ضربه عبدالله و یک ضربه دیگر به توپ رو داشته میگیرد bogdan odinayev. ضربه را اجرا کرده است ظریف زاده. کوشش نوبتی بازیگران دسته ما. مرادوف اینجا موفق نمی شود و تو به دست مرادوف هم رسید. این حالت رو داور نیز متوجه شد. پس از آنه که در همین حالت اندکی از پای افتید بازیگر دسته ما، ببینید که با دستش به توپ رسید. نظرالله اشارعلی زاده موفق نمی شود. دهه آخری بازی شروع می شود. 10 دقیقه دیگر تا انجام وقت اساسی بازی باقی مانده است.
аз автобро ба бозӣ медарорад инҷо бозигари дастаи ӯзбекистон оғобек эшмаматов андаке саросима шуд ва пештар аз ҳамон мавқеъе ки тӯб майдонро тарк карда буд тӯбро ба бозӣ даровард. ҳамин хотир ҳоло аз нав акнун муҳаммадалӣ қодирҷонов тӯбро ба бозӣ хоҳад даровард. бозигари дигаре ки чанд лаҳза пеш ба майдон баромад. ҳуҷуми дастаи ӯзбекистон фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи ӯзбекистон ва дар ҳамин фурсатҳо бояд иштибоҳ накард. меҳроҷиддин розиқов бубинед ки инҷо ба тӯб нарасид ва наздик буд ки бозигари дастаи ӯзбекистон инҷо муваффақ бишавад. ва ин бозигар низ гумон кард ки ба тӯб мерасад. меҳроҷиддин дигар ҳаракат накард ва баъдан дидем ки тӯбро дошта гирифт абубакр раҳмонқулов. одинаев зарбаи ӯ ба маркази майдон. андаки суръати бозӣ акнун пасттар мешавад. пас ба хати ҳамла муродов инҷо талош кард ва ба тӯб нарасид. пайдабозӣ вайрон карда мешавад аз ҷониби ашурализода. ҳафт дақиқаи дигар боқӣ мондааст. кӯшиши бозигарони дастаи ӯзбекистон он низ акнун фаъол шуда истоданд дар ҳамин фурсатҳо. имконият пайдо мешавад. тӯбро дошта мегирад абубакр раҳмонқулов. ба ҳамдастаи худ ишора мекунад ки ором бошанд. ӯ дар ин ҷо ҳаст. метавонад ки ин фурсатро бартараф кунад. бояд онҳо дар хати ҳамла муваффақ бошанд то голи дуюмро ба дарвозаи ӯзбекистон зананд. албатта дар дарвозаи ӯзбекистон низ имрӯз богдан одинаев корҳои бузург анҷом дод. сефи олӣ анҷом дод ва маҳз сефиҳое буд ки якчанд голҳое ки имкон буд дастаи мо ба самар расонад онҳоро бартараф кард. тавсеи канори рост ҳуҷуми дастаи ӯзбекистон эшмаматов. пасию ба қафо ақибнишинӣ мекунанд акнун бозигарони дастаи ӯзбекистон, чунки фишор бештар мешавад аз ҷониби дастаи мо. богдан одинаев пасию ба самти эрманов ва тӯбро аз даст медиҳад дар ҳамин фурсат саддам аҳмадов. абдулло бо суръати баланд ба пеш ҳаракат мекунад. абдулло акнун инҷо баландтар зарбаро иҷро мекунад. метавонист ки партоб кунад, чунки дигар ҳам дастаҳо муҳаммад назириев, назрулла ашурализода, ҳайдаршоҳ худоидодов, дигар ҳам дастаҳо аз ӯ пасро интизор буданд. аммо хост ки зарба занад, аммо зарбаш андаке баландтар иҷро карда шуд.
кӯшиши бозигарони дастаи ӯзбекистон. фурсат пайдо мешавад. бояд барои задани зарба иҷоза надод. бисёрам хуб ин зарбаро бартараф мекунад Саддам Аҳмадов. бинед ки чӣ гуна инҷо бо суръати баланд ҳаракат кард Саиддин Мавлонов. аз зарбае ки иҷро намуд онро дифоъгари мо Аҳмадов тавонист ки бартараф кунад. фурсати дигар бора пайдо мешавад барои бозигарони дастаи ӯзбекистон. ҷодовари канори байрахчаи худро боло мебардорад. ҳолати нобозӣ ишора мекунад. Ашурализода, Ҳайдаршоҳ Худоидодов бисёрам хуб бозӣ карда исторан аз сайти дастаи мо. ҳоло Зариф Зарифзода, Абдулло Иброҳимзода, Ҳайдаршоҳ Худоидодов, Муҳаммад Назиров, Назрулло Ашурализода. ин панҷгона бисёрам фаъол астанд. агар дар чанд дақиқа боқӣ монда низ дастҳо ба задани гол даст наёбанд ва ҳисоб бо натиҷаи мусовӣ хотима ёбад, пас ғолиб тариқи силсила зарбаҳои 11 метра муайян карда хоҳад шуд. фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи мо. берун таваҷҷӯҳ мешавем ба ҳамин фурсат. Назиров инҷо муваффақ намешавад. аз ауту ба бозӣ дароварда мешавад. фурсат ҳаст ва инҷо тӯбро дошта мегирад акнун Богдан Одинаев. қомати баланд дорад дарвозабони дастаи ӯзбекистон ва дар чунин фурсатҳо тӯбро аз ӯ гузаронидан бисёра мушкил хоҳад буд. охирин дақиқаи вақти асосии бозӣ. Зарифзода аз аут тӯбро ба бозӣ медарорад. ҳуҷуми дастаи ӯзбекистон тавассути канори чап тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад. Саддам Аҳатов аллакай чандум бор мешавад ки дар ҳамин мавқеъ тӯбро аз даст дода истодааст. 3 дақиқа илова карда мешавад ба вақти асосии бозӣ. Мискиншоев аз аут тӯбро ба бозӣ медарорад.
ва ҳуҷум мегузаранд бозигарони дастаи ӯзбекистон тавассути канори рост. бисёрам фаул аст дар ҳамин мавқеъҳо. Эшмаматов Меджафоев асиб ба Ашурализода фурсат пайдо мешавад барои бозигарони дастаи мо. бояд мутаваҷҷеҳ мешавем ба ҳамин ҳолат ва акнун бартараф карда мешавад. бисёрам як фурсати хуб буд барои Назрулло Ашурализода. метавонист ки бо як расичи зарба занад, аммо муваффақ нашуд. баъдан хост ки ба ҳамдастҳо пас бидиҳад. дар ҳамин фурсат дидем ки чӣ гуна бартараф карданд дифоъгарони дастаи ӯзбекистон. бисёрам як фурсати хуб аз даст рафт. بار دیگر همین لحظه اکنون موردی بررسی قرار میگیرد و اینجا اشاره میکند داور قرقیز که یگان قاعده بیرونکنی نیست و اینجا قاعده بازی بیرون کرده شد. محمد نظری پاسپای داشته شد. کارت زرد نیست نشان داده میشود به بازیگر دسته ازبکستان کاپیتان دسته دیور ارمانوف. دومین کارت زرد برای بازیگران دسته ازبکستان است. دوران تولاگانوف از بازیگر دیگری در این دسته است که کارت زرد گرفته بود. آخرین فرصت برای بازیگران دسته ما، چون که وقتی اعلام نموده داور نیز به خاتمه خویش نزدیک است. اگر در همین فرصت ما نتوانیم گل زنیم پس غالب طریق سلسله ضربه‌های 11 متر معین کرده خواهد شد. در رأس توپ از حیدرشاه خدایدادوف. باید متوجه میشیم داور اینجا صدای شکش رو بلند میکند. با بازیگذاری توپ بازی در آورده شد و اکنون اینجا مجافوف نتوانست که حمله را تا به آخر ادامه بدهد. با همین ترتیب با نتیجه مساوی وقت اساسی بازی خاتمه می‌یابد تماشاگران عزیز و اکنون غالب طریق سلسله ضربه‌های پنالتی معین کرده خواهد شد و می‌بینیم که اینجا ازبکستان یا تاجیکستان کدام پیروز می‌شود و کدام می‌تواند که صاحب نشانهای برنجی در چمپیونات کاف 2025 بین منتخب‌های تا 20 ساله بگردد. از سمت دسته ازبکستان در آخر امروز اولین شده در دقیقه 56 از ضربه جریمه‌ای مستقیم گل زد. کوانچبک ابراєв و از سمت دسته تاجیکستان باشد. در دقیقه 72 محمد نظریف توانست که حساب را برابر کند که پس گل را به او عبدالله ابراهیمزاده انجام داد. حالا اون فرصت‌هایی که بودند در آخر امروز متوجه میشیم در نیمه دوم که چگونه امکانیت‌ها بود، مخصوصا در همین فرصتی که برای حیدرشاه خدایدادوف فرصت بود که دروازه‌بان آن را برطرف کرد. بعداً آن امکانیتی که داشتند بازیگران دسته ازبکستان و ضربه مستقیمی که از جانب کوانچبک ابراєв بود و از همین موقع گل زد، حساب را کشید. در ادامه دیدیم که چگونه فرصت‌ها باز برای بازیگران دسته ما بودند. ضربه که اجرا کرد اینجا حیدرشاه خدایدادوف بالاتر از دروازه تو میدان را ترک کرد. بعداً در فرصت دیگری که امکان داشتند بازیگران دسته ازبکستان پرتاب به داخل جریمه گاه، ضربه که با سر اجرا میکند مسلم بک حبیب‌الله‌یف بالاتر از سری دروازه تو میدان را ترک میکند و بعداً این فرصتی که بود عبدالله ابراهیمزاده پرتابی او به داخل جریمه گاه، ضربه که با سر اجرا میکند محمد نظریف در دقیقه 72 حساب برابر کرده میشود و ببینید که با میدان برآمدن خود چگونه عبدالله ابراهیمزاده توانست که رفتی بازی را باز هم دیگرگون کند، دسته‌مان باز هم بیشتر به خط حمله توجه کند و تواند که حساب را هم برابر نماید. حالا اکنون داور قرقیز مدربک تایچیف اینجا با کاپیتان‌های هر دو دسته محمد نظریف و دیور ارمانوف معاین میکند که از کدام موقع البته پنالتی رو اجرا کرده می شود.
معاین کرده می شود که از کدام موقع بازیگران سلسله ضربه پنالتی رو اجرا خواهند کرد. این موقع از کناری راست داور نیز توپ را گرفته به همان سمت می رود و اکنون ابوبکر رحمانقلوف و بوگدان اودینایف مقابل همدیگر قرار می گیرند. البته دروازه‌بان دسته ازبکستان نیز قامتی بلند دارد و شاید در برگرداندن سلسله ضربه پنالتی به دسته خود کمک کند. بسیار هم قامتی بلند دارد این دروازه‌بان. ابوبکر رحمانقلوف نیز دروازه‌بانی است که میتواند در همین گونه حالت‌ها از خود درک بدهد. بیاید اکنون متوجه بشیم تماشاچیان عزیز. آغاز می شود سلسله ضربه پنالتی. اولین شده دسته تاجیکستان ضربه پنالتی رو اجرا خواهد کرد. ظریف زوده سایت دسته ما اولین شده ضربه پنالتی رو اجرا میکند. باید متوجه بشیم با ظریف زوده. بوگدان اودینایف نیز موقعیت میگیرد. صدای شکی داور را منتظر میشویم تا صدای شکی او بلند شود و ظریف زوده باشد از همین موقعیت یعنی از ضربه پنالتی توپ را اجرا کند. داور اجازه میدهد. ضربه ظریف زوده و گل. حساب 1-0 اکنون به فایده تاجیکستان می شود. توجه میشیم که از سایت ازبکستان کی ضربه را اجرا میکند. ببینید که سمت ضربه را درست پیخست کرد بوگدان اودینایف، اما ضربه که استوار دقیق بود آن را برگردانیده نتوانست. از جانب ازبکستان کوانچبک ابراهیف ضربه را اجرا میکند که امروز از ضربه جریمه گل زد. بسیار هم ضربه قوی دارد این بازیگر. ضربه او و گل. ببینید که ابراهیف چگونه اکنون اینجا توپ را به دروازه ابوبکر رحمانقلوف روان میکند که برگردانیدن آن توجه برای دروازه‌بان ما نیز دشوار میافتد. 1-1 میشود. ببینید که چگونه ضربه سخت بود. هرچند که دروازه‌بان ما نیز سمت توپ را پیغاز کرد اما ضربه بسیار استوار و دقیق بود. عبدالله ابراهیم زاده ضربه دومی ما را اجرا میکند. متوجه میشیم به عبدالله. ضربه عبدالله و ببینید که چگونه بسیار هم خوب دروازه‌بان را فریب میدهد و توپ را به دروازه او روان میکند. 2-1. بسیار هم با یک تکنیک بالا با یک مهارتی بلند ضربه را اجرا کرد عبدالله ابراهیم زاده. نوبت با سعیدین مولانوف از سایت دسته ازبکستان. توجه میشیم که مولانوف اکنون چگونه ضربه را اجرا میکند. داور اجازه میدهد. ضربه مولانوف و بلند میزند. سعیدین مولانوف ضربه را بلند اجرا میکند و از این مخلصان دسته ما بسیار هم خوشحال میشوند. اکنون ماست با همین اشتباه رقیب ما میتوانیم که از امکانات خود درست استفاده کنیم و توانیم که غالبیت را به دست آوریم. ببینید که بلندتر ضربه را اجرا میکند اینجا سعیدین مولانوف. عزیزبک مراتوف به نزدیک توپ میآید از سایت دسته ما. توجه به عزیزبک است. داور اجازه میدهد. ضربه عزیزبک و گل. حساب 3-1 می شود. بسیار هم خوب دروازه‌بان رو فریب داد عزیزبک مراتوف و ضربه را به خطا اجرا نمود.
ҳисоб 3-1 мешавад. акнун дар назди туб аст аз сайти дастаи Ӯзбекистон. Ҷасурбек Ҷумабоев. зарбаи Ҷасурбек, ӯ низ гол мезанад, гарчанде ки Абубакр Раҳмонқулов самти тубро дуруст пайхас кард, аммо онро баргардонида натавонист. ҳисоб 3-2 мешавад. дастаи модарисо пешком аст. ҳайдаршоҳ Худоидодов ба назди туб меояд. ин бозигар низ бисёрам зарбаи қавӣ дорад. мутаваҷҷеҳ мешавем ба Ҳайдаршоҳ Худоидодов ки чӣ гуна акнун зарбаи чаҳоруми пеналтии моро иҷро мекунад. довар иҷоза медиҳад. зарбаи Ҳайдаршоҳ ва гол. бубинед ки чӣ гуна имрӯз бозигарони мо дарвозабони ӯзбекро дар ғафлат мегузоранд ва ӯ худро ба канори рост мепартояд. зарбаи мо бошад ба канори чап меравад ва ҳама гол мешавад. ҳисоб акнун 4-2 мешавад. бисёрам бо техникаи боло зарбаро иҷро кард Ҳайдаршоҳ Худоидодов. Саддам Аҳмадов аз сайти дастаи Ӯзбекистон акнун зарбаро иҷро мекунад. довар иҷоза медиҳад. зарбаи Саддам бо пои чап ва Абубакр Раҳмонқулов онро бармегардонад ва тамом тамошобинон азиз, дастаи мо бо ҳисоби 4-2 дар силеса аз зарбаҳои пеналтӣ ғолиб шуд ва барандаи нишонҳои биринҷи чемпионати КАФА 2025 миёни мунтахабҳои то 20 сола гардид. бубинед ки аз сайти дастаи мо пеналтиҳоро бехато иҷро карданд. Зариф Зарифзода, Абдулло Иброҳимзода, Азизбек Муродов ва Ҳайдаршоҳ Худоидодов аз сайти дастаи Ӯзбекистон бошад. инҷо пеналтиҳоро бехато иҷро карданд. Абраев Кувончбек, ҳамчунин Мавлонов иштибоҳ кард. инҷо Ҷумабоев ва баъдан дар навбати дигар мо иштибоҳи Саддам Аҳмадовро дидем ки дар бозӣ низ ӯ имрӯз якчанд иштибоҳ дошт ва ба ҳамин тартиб бо ҳисоби 4-2 дастаи мо тавонист ки дар силсила зарбаи пеналти Ӯзбекистонро шикаст бидиҳад. бо ҳунару маҳорати болои Абубакр Раҳмонқулов ки тавонист ки пеналтиро баргардонад. муборак бошад нишони биринҷи чемпионати КАФА ба бозигарони дастаи мунтахаби то 18 солаи Тоҷикистон дар чемпионати КАФА. ин пирӯзиро ба ҳамаи мухлисон шодбош мегӯем. акнун бубинед, Туркманистон панҷум шуд, Афғонистон шашум шуд, Ӯзбекистон чорум мешавад, Тоҷикистон сеюм мешавад. ба гол бошад финал миёни дастаҳои Эрон ва Қирғизистон баргузор мегардад. дар ҳамин ҷо дар варзишгоҳи Талко Арена гузориши мустақим хешро ба анҷом мерасонем. бори дигар мухлисони меҳанро бо ин бозие ки наврасони мо доштанд ва бо ин пирӯзие ки буд шодбош мегӯем ва бо шумо дар ҳамин ҷо хайрхуш мекунем. саломату сарбаланд ва дӯстдори футбол бибинед. хайр.